Manipur News.channel Mackay the Gimang from the Murray Paul Singh Pijari Hanwida Sugi Matam Satopaga Mailena Cookie Militant Group Singer Guati the Warisana Cray. Government suspension of Operation Su Agreement signed to Noriba Cookie Militant Group Marigilu Singh Singaran Guati the Su Agreement extension to Mailena Center Government Warisana Cray. Adumapu Sugi Matam Sato Krabana Traga Santo Tabra Habigis of Java Pabdi Kamangamdri. Senior official amana pangturpagi wapung baladuna agency ki pauna hai tha sigi ahumda Assam Police Special Branch Guwahati ki ADGP na su agreement sign to noriba group sinda chero lama tha duna Guwahati da wari sanana ba khan kramatung ngaranu tilpung baroga mi manga tabada kahili para Guwahati da leba Assam Rifles ki Special Branch headquarter da central government ki mute singa wari sanaki adubu suspension operation su agreement ki matam sangtokla prana traga sangtokta bra haibagi wapam de hongtoki de Mifam adu the government su agreement sign to riba KLA KLO gi mihut oina Kaimintang Tangyong amasung Haulam Lukins KR gi oina Janglun Hangsing amasung Lansai Gangte UKDA gi oina Jangleng Gipken Allies Excel Cookie amasung Ngangam Haukip amasung SBC gi oina David Mar amasung Ramsang Jokte na saruk yaki Pausin maka tardana Cookie Taulo Group kunhundoi gi umbrella body ama oiriba United People's Front amasung Cookie National Organization gi lenga ka kumja solising ani ga nipan gi August kunithoi da suspension operation su agreement sign tawdana Cookie la loba singani ga chani computer Manipur gi towan pham Hangba designated camps in the Lerkibani suspension operation agreement signed on Akiba Matamadu Center Amasu Manipur Congress Langa Lady Matamni Union Home Secretary Gobind Mohan Hokibani took up Namita Namit in Hongsota Manipur Tunglaraba Matung Impal East Impal West Susanpur Amasung Kampopida Hang Liber Relief Camps in the Satuna IDP Singi Piwang Yang Kibani Union Home Secretary Impal Hek Tunglabaga Raj Pavan Satuna Governor Ajay Kumar Bala Yauna Awang Utaki Mipama Pantutuna Border Fencing Kabagi Matang Amasung State Asigi Law and Order Gi Matang the Kumna Kanakibani. Review meeting adu Army, Paramilitary Amasung Security Git Makuk Tungbo Official Sing Sarukya Kibani. Union Home Secretary Govind Mohana Impal Tado Karamatung Namit Inigi Matung the Su Saint Tomariba Cookie Militant Group Singi Lusing Musinga Guwahati the Central Government Gi Official Singi Mifamadu Pangto Kibani. Manipur kumja solisini kulumdagi me humdagi mete amasung Cookie community ani ki marakta thorokiba irang asina punna mioi chani hongpugi mathakta lekhitabo lena mioi lak amaromna mayum thatoktuna lanjenerga ngasi pawa tongan relek kemsingda changse phomlokduna leiribani amaromda mamang thada Cookie MLA taragi oiba ifa ama Guwahati da pangthoktuna miyamna su agreement sign tongriba Cookie militant group singa government wari sananaba central Government demand to the Ikrabani. Jin Cookie Jo community ki Makidagi Manipur Munung the Makoigi Oiba, Tokai Balenga, Ama Natraka Union Territory Ama Pinaba, Center demand to Kibani. Totally Birang Sigamayana, Union Minister Mi Makada, Ministry of Home Affairs Nashinduna Mete Emerson Cookie Jogi, Civil Society, Organizations and Gilusing Musinga Toan Dili the Wari and Iraq Sanabole Krabani. Makada Amada More the Sadan Hokre, Hayang Lengak Matak Kugisana Kongdung Sungaduri. Manipur Toli Birang Sigamayana National Investigation Agency, NIN Cookie Masama, Pazin Kibagi, Mayok the Border Tran More the Cookie, CSO Suna Sadan Sataba Hokre. Sadan Nasi Hayang Nimiyung Power Satagani Haidi, Hokiba Kumza Solisani Kurumdagi, May Umda More the Labor, Mate Singi, Atata Tamana Kulai Piper Cookie, Josina Satarkiba, Lan at the Hatina Sene Havagi Marala, Kintang Gaite Kobo Cookie Masama, NIN Pazin Kibagi Mayotangasi, Nimiyung Pung, Barodagi Border, Town More the Pung, Kunmaligi, Total Sadan Sataba Hokibani. Kingang Gaite Harabi Sib. Mga sub Assam Rifles na Pavani Haina Maral Siri, Luina na mga sub Assam Rifles ki Lieutenant Colonel Nitish Sharma Yauna ARG Authority po na Moredagi Transport of Godamani Haina Demand Tori. Masigi matakta mga sub AR partners na More Taunda, Nandulita Batuway na Miyangi Marakta, Mugnaba Tona Basili Haina Sub Maral Siri. Sadan asina mara Moiraga More Tan Kuntat Lan Sibuga Pangka Oiki, Haiba Toter Sadan asi NI na Pazan Gibakubi Masa, Asigi matang the Hills Tribal Council, Cookie Chief Association, More Youth Clubs, Cookie Student Organizations, Amadi, KWN, SR na puna Topasero Amagi Matungina, More the Punkumarigi Total Sadan, Laktotan Sataba Hokibani. Zero Sinamaka Tarduna Total Sadan Toringi Manung the Hayang Puntare Taba Matamda, Border Tran More the Labor, Galngam, Lighton Ground the Cookie Zo Singoiba Apunba, Warrior Sing Lominadana, Lengak Mutatakan Bakungjang, Sasim Minavolena, Gangam Land Toldagi, ADC Complex Power Miang, Concert Amasanaba, STC na Konba Unit Amadagina trying to power Vanunga Labor Cookie Zo Sing Yumtong Kodingi, Arabian
Thornaba, Gerald Sina Kangalali. Makada Pao Amada Manipur government officing Tanzanamit Soti Uhenda number Chief Secretary to Sankari. All Amasu New Secretary working hour Matam the pre in office Manung the Sangba Yahan Binanaba Amadi file process ki Tabak Yangsal Hanaba Manipur government ki Makada Lariba, Losang Sing Jail Amada. Namit mga ni kaktang tabak toriba si Tanzanamit Soti Oiriba si Tok to na Namit Taruni office Hanganaba Tribal Youth Council Manipur na Ngarang Manipur ki Chief Secretary da Gerald Amabisan na Tasan Kri. Kumza Solesiani Kunitwagi March Kundreta Manipur Lengana Lakotuna Sahi Adumaki April Amadagi State Government ki Makada Lariba Officing Agencies sing Autonomous Bodies sing Amasung Public Sector Undertaking sing Sayol Amada Working Day Nito Kabadagi Irai Power Namit mga ni Oiragani. Office Kaba Masung Hanbagi Matam Kalian Tagi Waina Ayuki Pung Mapadagi ng Tilpung mga Minikuntra Aduga Ningtam Tagi Waina Ayuki Pung Mapadagi ng Tilpung mga Power Working Hour Waina Makang Kibani Gerald Sin Makata Radon Hai Lengak na Sayol Amada Namit mga ni Kak Working Day Waina na ba Kanbalo na Office Kaba Masung Kumbagi Matam Pikibani Adubu Tiada Sida Lariba Tongan Malengaki Department sing the Matau Toriba Employee na Lengang na Pikiba Office Kaba Masung Kumbagi Wapamasi Ngak na Ngasi Pabosati Ayambana Ayuki Pung Tara Makaidagi Tara Matoy Pabu Manung da Office da Lakwaga na Nutilipung Ahumakai na Mari Pawi Manung da Mim da Hanaki Tawong Asi Manipulenga Toki Bo Odara to Tawai da Mani Hairi Working Day Matam Hantakraba Matung Working Hour di Hanogum Adumak Oiba Hena Tabak Tsuyan Bagi Wakalo Leitabana Ngasi File Process da Suki Matik Tinta Bana Matam Zana Sakotarangi Projecting Pakapagamdre Maramasina Hiram Asida Academy Yang Sangbiduna Chief Secretary na Lokot Payaba Kongtang Lokot Piyu Haina Sutasanki Makata Paamada The Great Zone Uprising Unity Day gi Observation Committee Senkre Hoki Me Trampanda UCM gi Lampe Bata Leba Mayai Loisungda Amuko Amadi UCM na Puna Pangkiba Ipam na Sahi Kudingi Pangtok Pagum Solising Aning Amazon Trampanda Hokiba Miyam gi Ho The Great Zone 18 Uprising Unity Day Haina Su Kangnaraba Ningsing Numit Amadi Numit Ada Tawain Pota Pikraba Thoba Trampangi Apam Daikal Lekat Tamnanaba Mai Lena Amuko Amadi UCM na Puna Observation Committee on the 28th Great Zone 18 Uprising Unity Day 2025 Senkre Hairi. Observation Asing Pungwena Taburoi Singdi, Chairman the Amukogi President, T.S. Nando Luang, Vice Chairman the UCMG President, Y.K. Diren, Convener the UCMG Secretary General Santa Nahakpam, Co-Convener the Amukogi Secretary General Pratap Aisang Them, Convener Finance Subcommittee the UCMG Secretary Finance, Brozen Mete, Amukogi Secretary Finance, Mosa Takelambam, Convener Program Subcommittee the Mukogi Secretary Organizations, Krishna Chandra Kuman, Convener Publicity and Mobilization Subcommittee the Mukogi Secretary Publicity, Haistam, Foreign Amadi Co-Convener Publicity Mobilization Subcommittee the UCMG Secretary RPI Swabam Anil Nihairi. Makataba Pao Amada Diamond TV Amasung Wahong Radio na Ramai Tengola Lopa Lising Kay Pidir Mateng Bangkre. Hokiba Numikani Mamanga Manipur left and Jurakiba Kanbanona Ising South, Tonkiba the Awa Madana Labor, Kayabu Kudaki when Ramai Tengol Signal, Lokiba Todan Kiavi Kaikunaba, Madi putting to Wena Diamond TV Amadi Wahong Radio na Ramai Tengolgi, losing Puret Korongan Commander Selo and the Policy Yankay, Amadisana Tananaba, Sakungi, Sang the Biadra Polom Kara, Mateng Pikre. Tengbang Pibagi Tongzat Adu Mailena, Diamond TV Amas Wahong Radiogi, Managing Director James Sekruzana Hakibada, Sanpam Masi Diamond TV Puna Seminary. Maitay Nongsagi Team, Ima si Sorojini Dr. Mayna, Asem Jitian Amating Diamond TV, Yang Biba Madi, Wahong Radio Tabi Riba, Mayam Puna, Diamond Donor, Tingi Makadagi Tingbang Zabani. Where Liba Kudong Tiba Taraba, Matamda, Isang Tona Aramating Golsina, Loriba Toda Amadi, Sintaba, Loibana, Redava, Imaleba Punushiba, Inkalak Libanaha, Kaya the Su, Imaleba Kidamak, Nushibagi, Inor Amapibi Riba, Asi Puning Tagotaba, Wena Mating, Asipizabani, Haiki. Lena Diamond TV, Matsuang, Radio Nakudaki, when Ising, Tunzana Leba, Diamond Donors, and Bursin Kudaki, when Lopalising, Ani Piduna, Tewangre, Amadi Makatana, Isaugi, Tetiang, Panglabasing the Su, Makata na Mateng, Pangbang, and Honori. Ising is on a Moradina Miam, not in a river, Kudong Sada Basing the Su, Diamond TV, Amadi Wahong, Radiogi, Makadagi, left in a soup, Yazagani Haiki. Makata, Pam the Myanmar border, Maya the security post Kutona with the NNCN, KYA, military and Nilakidre. Indo Myanmar border, Maya the border security force Kutona with the Todo the NNCN, KYA military and Nilakidre, Amana Hing the Power and Krehari. Kutona with Todo a singer, Arunasan Pradeski. Loading district Bunchamba, Myanmar, and from the Tokibani, Lake Hidraba, NNCN,
KYAꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯔꯖꯟ ꯃꯦꯖꯔ ꯅꯥꯌꯛꯂꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯦꯟꯁ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯅꯦꯌꯨꯡ ꯑꯕꯨꯡ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯉꯝꯈꯩꯗꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯈꯔ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ BSFꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯎꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ BSFꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯂꯦꯞꯅꯅꯕ khanghanba matamda NNCN KYA militantsingni chingnabasing aduna BSFki makai tamna nongmai kapsalakpadagi handuna makai animada khutthonabagi thodokda NNCN KYAgi military ani adu lekidabani atoba khara amana nongmai kapnaringi cherakta Myanmar makai da chinsanki hairi thoto adu thorkaba matung akoibada mafamsingda ehenba security forces chaksandana thibam thabak chathaki hairi nakal amaramda military intelligence Kolkata na pirakpa pawgi likun amagi matung ina municipa asam rifles kanguna ngarang Arunachal Pradesh ki Loiding district chathagiba operation dasu NNCN KYAgi lami am phapangamle pharba lami adu mamina Sergeant Major Mangting Waino Waham Kowi lefam da Satong village gini hai paw silene si dimroi paw wizo matang silejare makata update kidamak mayang punangamin si NNCN osibung sibidana like and subscribe to Wiramu